ngathi ngiphume stage emcimbini kaThokozani la insizwa umfoka Mpongose yayizongena ilandele mina ngehla stage ngihamba ngayibingelela phela njengomfana phela lo ngihamba ngombingelela umfana sawubona umfoka Mpongose wavela wakhwiqa izandla kanje hawu wangibuka nje ngamphinda ke oba ngensizwa wamphinda ngathi sawubona Mpongose oba ngangifuna uqinisekisa waphinda wakhwiqa izandla wangibuka ngathi ha izozingane ikhiphe nangempama phela nice obisanda kushaya quality nje awazi ukuthi angagcina ekhipha kuwena umuntu mayidiniwe edinwe into engekho ke mina ukushaya kwamamatema lombhemu ngangenenhloso yokuzonda yena kwakuthi nje ngishaya ingoma ngoba ngazi bathi hey amate malombe ayabajabulisa abantu hey amate malombe ayabajabulisa abantu ungathi lona nje akawafuna amate malombe ngibona nje mfethu wabona amate malombe menzana Emdletsheni into engibona la ngaphandle mfethu ngilokhu ngiqale EQ le kude imoto kumile nje la emgwaqeni kulokhu kushiwo nithiwa amatema lombhemu ngaze ngazongena igcekeni ngaphakathi komanqela ngisegcekeni komanqela njengamanje sikhululekile abantu bamthanda umanqela umthandeni abantu bathanda igcokama manje uzothini ke wena ngibone nabantu bamthanda uGadla ubonile stage uqhamuka nje bathi la ngeke kuyazenzela sitesa ngashuthi ulokhu ukhuze njalo uthi hayi lo muntu usebenza bathi nathi interview esibenzisayo sothini phela mawenza umsebenzi wabo balandeli benu sothini ayikho into singayenza mfethu konakele Emdletsheni abantu bagcwele ngalendlela ngathi sikwenye ifestival enkulu eSouth Africa engathi kade yamenyezela mfethu engathi neminyaka insukwana nje ezimbalwa unamandla lo muntu unamandla lo mfana unamandla linamandla igcokama linamandla ngendlela esimangalizo uma ungakuthandi lokho awukuthandi phela ngeke senze lutho ungambona nje uyathanda Zwithe uthini ukhipha ingoma amatema lombhemu yadla abantu mfethu ngeke ngiyaxoxa ukuphulula ngeke uphume stage ungayidlala la ngoma ngeke ngiphume bangangibulala nje nami ndokushaya bangangibulala usikophe nje bangangibulala kuba uqamba manga mina ngithatha umgudo kuyiwona yes noma ngabe kuthiwa kunabantu abangakanani abawunyanyayo mina uyangisebenzela ngoba kufanele ngenze izinto ngendlela yakwaNcumalo ngingenza izinto ngendlela yabantu indlela abathanda ngayo ngithatha izinto ngendlela okuyiyona ukusondela eduze kwegcokama mina noma ungakubona ngathi wena ku wrong mina kumina nje kungenzela indlela eright ngithola isupport yangampela ushuthi laba bantu abatsheliwe ukuthi zondana uGadla kuthiwe uGadla mthandeni njengegama likaMthandeni usho ukuthi umthandeni akabatshela abantu ukuthi abangamthandi umuntu uthi abantu mthandeni umuntu ongithandayo uselapho kenzeka lo muntu atshela abantu ukuthi abangamthandi usibanibani kuyenzeka hey amahlathi agcwele la uthi umuntu ngiyaphambili valana emuva uyabona lokuqiniso nje banjengegebengu yabona igebengu zivala ngemgoqo sibe iqhubeka ibaleka ibhekele zithi kungavunyelwa umuntu ozongena lapha asibe sibaleka siyale benza njalo labaculi khona abaculi abofa kungasali lutho ngemuva niyobona ngelinye ilanga kuyofa umuntu kungasali lutho ngoba yini umona nje mawodwa nje wazi ukuthi wena kufanele uhambe phambili kungabikho umuntu ozemva kwakho ozokwazi ukuzofika la ukhona umona lo nje igama lonto libizwa ngomona ngoba mangabe uzazi ukuthi wena winking enza into yakho uye phambili unganaki ukuthi ulandele ubani ngemuva enza into yakho uye phambili unganaki ukuthi ulandele ubani ngemuva umuntu okulandela ngemuva ngithi ufuna ukufika kulesigaba wena okusona wayengafuna abantu bafike esigabeni okusona amatema lombhemu vele bayathanda abantu abajabule vese amatema lombhemu bayawathanda abantu ukuthi bayasatshiswa awasho phela amatema ngisho hey amatema lombhemu ayabajabulisa abantu ungathi lona nje akawathanda amatema lombhemu ayabajabulisa hey akungona ekhaya
ekhaya phela kuyasenga into enukuyibuke nje yazi amatemala ombhemu wena ngempela abantu ayabacracker amakhanda abo uba uvele eshinto nje awucaba nje impisi wonke umuntu impisi manje wonke umuntu impisi athi sibhema kancane kwaso ulahle phansi uyazizwa nje ibhonga la impisi nazi impisi Nawuyisa abantu umdedelo awucaba abantu khona into bebengazi umdedelo ukuthi zidabandile manje bawuthola hawu umdedelo lapha kuma Nazareth bebengazi lapha eMbongampisi bebengazi ukuthi kukhona into indawo okuthiwa kuseMbongampisi umele washo into iyaphila bayathanda amatemala ombhemu abantu ingoma kaGadla bayayithanda ama Red Nation onke ayithanda abanye abaculi bathanda kodwa khona leli dlanza lesale ngaphandle sibonile uthola amazondo uthola inhlamba ngithola amazondo ngathola inhlamba okungiphathe kabi kakhulu ngathi ngiphume stage emcimbini kaThokozani labo insizwa umfoka Mpongose yayizongena ilandele mina ngehle stage ngihamba ngayibingelela phela njengomfana phela lo ngihamba ngombingelela umfana sawubona umfoka Mpongose wavela wakhwixa izandla kanje hawu wangibuka nje ngamphinda ngoba ngensizwa ngamphinda ngathi sawubona Mpongose ngoba ngangifuna uqinisekisa waphinda wakhwixa izandla wangibuka ngathi ha izozingane ikhiphe nangempama phela nice obisanda kushaya quality nje awazi ukuthi angagcina ekhipha kuwena umuntu mayediniwe edine into engekho ke mina ukushaya kwami amatemala ombhemu ngangenenhloso yokuzonda yena kwakuthi nje ngishaya ingoma ngoba ngazi ukuthi emculweni kushaya ingoma wawunesho ukuthi lo amatemala ombhemu nje wavela wathi izandla nje azangavuma azangazavuma wazwahamba ngaze ngasuka ngahamba ngathi hayi mfowethu ngiyabonga ngasuka ngahamba sawuphinda umbingelele ngamphinda phela insizwa le mina nginayo umuntu ongangikhulumisi angikwazi nje kwansizwa ukuthi khona into ekuthiwa umuntu akakhulunyisi kodwa sebekubiza ubani igama igwababa likaZolonke bathi igwababa igwababa limnandelela gama lami uyazi uthini akanakanga lela gama legwababa igwababa wawalibona nephupho legwababa ukubuze nje kunoma yimuphi umuntu ozalwe emakhaya iphupho legwababa wekulibona ushuthi inyoni lehlakaniphile ngendlela esimangaliso liyenyoni imindize phezulu komuzi inkukhu izalela amaqanda einkukhu aphenduka amahuwa angabi nawo amachwele sithi kubiza ngesilelo ubuza ngenyoni ehlakaniphe ngendlela esimangaliso iphupho lawo ngeke ulibone amatemala ombhemu nagqilaza ngemoto entsha manje hawu entsha sha 27 iphuma egarage 27 amatemala ombhemu ayabajabulisa abantu amatemala ombhemu ayabajabulisa bathi ungathi lona nje akawathanda angazi ukuthi ubani ayasho ngaphakathi ithambo lenyoka lihlaba elimzondayo zwide asibonge animhlaba uthanda lutho asibonge usibusiso Mthandeni Gqwamelisha ngokuthi sihlanganise sonke namhlanje sibonge umphathi okokuqala ngisegcekeni kwamanqele kodwa uzizwa ukuphi ngizizwa ngijabule ngisekhaya kade ngombingelela umfana lapha endlini yakhe wafuthi awundoda sawubona wavuma yena athi kanti khona uvumayo amakhosi uthi ubingelela inkosi ivele ingavumi uthi ubingelela enye inkosi eyivele ivuma vele ubothi nayi inkosi yesizwe nayi inkosi yesizwe phela inkosi yesizwe uthi nayi inkosi ngeke phela ngihlale nenkosi engangibingeleli engavuma ngibingelele inkosi iphethe isizwe mase kunomuntu inkosi engamvumi mayibingelela shithi lo nkosi ayisaphethe shuthi njengamanje ayisaphethe phela lo nkosi ukusho wakho ukukhosi bamthathile bambizile wabusa Emdletsheni sifika sizinsizwa sizinduna zezinsizwa sizobingelela inkosi ingavumi sithi sobingelela enye ifika ivume thathile sema nenkosi yaseMdletsheni ngokwakho inkosi yaseMdletsheni phela ngithi yona engikhulumisayo iyona engikhulumisayo ngeke nibe nenkosi engangikhulumisi shuthi Gqwamelisha inkosi uthathile ubukhosi nje ngokusemthethweni nimthathile nje uGqwamelisha ubukhosi ngokusemthethweni ngathi ngiyayibingelela enye inkosi yangavuma kade ngena manje endlini lapha ngathi ngiyakhuleka enkosini yaseMdletsheni yathi ndwandwe mkhatha ngathi hayi nayi inkosi hamba nobukhosi bakho Paris yoshaya Paris ngathi mina ngazondela ubala ngathi mina abantu abavotela ingoma emnandi bangavotela umuntu bavotele ingoma ngoba ingoma ehlobanisinyaka hayi umuntu
Manje Zwide asibonge kakhulu. Engathi ungaphinda ubuzivashela la mndeni yabo uthando lukhulu ngakho. Lukhulu ngendlela esimangalisa. Awakho ukugcina siyazi lezi insuku ngathi ugqilaza kakhulu ngengoma. Angigqilaza nothando ngathi abantu sebayijwayele bese sikhuluma ngayo i-podcast ukuthi awubhimbi ucula ngendlela yakho ngathi abantu singena ngendlela ngathi baku-understand ukuthi uGadla ubani manje. Ayazi noma usondela ngapha emdletsheni noma kwenzakalani. Hayi ukusondela nje kwami emdletsheni ukhombisa ukuthi bengingekho kubantu abangidingayo. Amano asondela Sondela kwami emdletsheni kuveze sobala ukuthi bengikade ngingasondeli kubantu abangidingayo. Sengisondelileke bangivezela ukuthi kade sakulinda. Sabona ukhipha umaceke esitolo. Hey Omshasha sihamba ngawo sithi uperform ema-stephisini ko-workshop kuphi wakhele imoto esitolo. Zwide Perfect TV ikhaya lakho asibonge kakhulu noma yinini mfowethu. siyabonga Zwide ngathi bafuna ukushusha nawe.